Okurugirari mukuru w'ebyobwegese ahabwambarara district Gabriel ahimbisibwe district yambarare kakoraje na pasenti ya 38 n'obucweka mushanju aharigana shomesa bita amashomero gitu ga government na ga private tonke ikikozirwa ba government amashomero 88 ga primary na gandi ga secondary kuko bambe yanjura hariya ashabera abanyamyogo by'obwegese okugumiza muno bakwatanasajje okureba ngo kora joku twagaruka nyuma abashomesa bakumara kandi batendekirweje kuba recruited tukaba mu mashomero kandi bakahikamu kandi tukakora monitoring tukakora inspection tukakora inchiko ibyo biresire ibintu ibi performance te kwereta te kurga mu iguru nguneragara ibyo ngabahinde master tuzaguza habo kuba tukasinga kurunje byezo by'ikibina cya mushanzu abuma ko gw'inkumibirabira n'ibyo owabireho mukuru y'entebe ya katano abwambarara district captain JB bamuturachi arongwire bakuru b'amashomera abente nkakasimo ko koraje omibuzo ebi yaha yo kubaga I respect teachers and I love teachers. Mostly abashomesa tibine buraro abashomesa bitu bitago buraro ekinisha aba district yongeremo amani nyonka sigateliste classrooms nkasiga nayombeka kombeka classrooms zikumara zibaso butamara 100% kongati list nkasiga umuganda umuhango naguteka classrooms amashomera 3 agari mu cyamatambarire primary school Bwizibwera town school hamwe na Rubindi boys primary school nogo gasingire yo koraje kandi ababahirwe bihembo kurwo mu office ya mukuru w'entebe ya katano Didas Tabaro itwe ka district itoyenda kubahiga sustaining it is the most important part of it. Abwa TV West and Evans Taremwa omurimbarara district.